Iyi nzu ni uko imeze. Iyi ni parikingi yayo. Parikingi yayo ifite hasi no hejuru. Ni gutya bimeze. Inzu nayo ni gutya imeze. Inzu ni uko imeze. Iyi nzu tugiye kuyizenguruka murebe uburyo imeze inyuma. Inzu ni gutya imeze. Inzu ni uku nguku imeze. Ni gutya ino nzu imeze. Ni inzu nziza. Iri ahantu heza. Aha ni inyuma. Ndi gufata video. Aha ni hanze. Nuko bimeze. Tugiye kuyinjiramo murebe uburyo inzu imeze. Ubu turinjiye duhereye inyuma. Iyi ni toilette na douche. Iki ni icyumba kimwe. Iki ni icyumba cya kabiri gifunze. Tumanutse gatoya. Iyi ni salo yayo. Iyi nzu ifite salo ebyiri. Nuko inzu yubatse. Iyi ni douche na toilette ikoresha zino salo ebyiri. Nuko inzu yubatse. Reka dukomeze tubereke uburyo inzu imeze. Ni inzu nziza. Tuvuye muri ziriya salo duhita tuza twerekeza hano mu gikoni cyiza gifite kinini. Iki ni igikoni cyayo. Ifite igikoni kinini ku buryo utasanga ahandi. Tuzamutse gatoya tugiye kubereka ibindi byumba byo hejuru ndetse n'amafisi yo hejuru. Urebe ukuntu izi ofisi zubatse. Iki ni ikindi cyumba.
tuzengurutse uhita ureba zino ofisi. Aha hejuru ni ofisi nayo ihari yo hejuru. Iyi ofisi ifite bariko nini cyane. Ifite bariko, ifite view nziza nk'uko mubibona. Dusubiye inyuma gatoya, iyi ni ofisi yo hejuru, nayo imeze neza, nayo ifite view nziza, ikagira na bariko yo hejuru utasanga ahandi. Ni inzu nziza. Uhita ureba muri parikingi uburyo hameze. Iyi ofisi nayo ifite dushe na toilette nini byisanzuye ku buryo n'abantu 4 bakarabiramo. Gutya bimeze. Dusubiye inyuma gatoya, tugiye kubereka uburyo n'ahandi byifashe. Tuzamuke gato. Iki ni ikindi cyumba kinini nacyo cyisanzuye, nacyo gifite idirishya rinini ushobora kureberamo hanze ukareba ibyo ushaka. Aha naho hafite dushe na toilette yaho byubatse neza ku buryo utasanga ahandi. Iki ni ikindi cyumba nacyo ni kinini, kirisanzuye, nacyo wibutse ko gifite bariko hanze. Tuzamuke gatoya nanone. Ubu ni kuri floor ya gatatu, naho hari ofisi nini cyane. Iyi ofisi ni nini, ni inzu nini. Ni gutya hameze. Naho hafite dushe na toilette yaho. Iki ni ikindi cyumba kinini. Ubwo ngo ni ahantu hanini cyane. Reka twongere tuzamuke gatoya nyuma ku ruhande mbereka indi ofisi nini kuri floor ya gatatu, nanone nini cyane kurusha ahandi. Mbibutse ko no hafite dushe na toilette yaho, ikindi hakagira na bariko ku buryo utasanga ahandi. Aha wahanyura ukajya kureba uburyo ubona bariko. Ni ahantu heza, dore ni gutya hameze. Hafite view nziza. Dusubiye inyuma gatoya, tugiye kuzamuka kuri floor ya 4. Urebe uburyo iyi nyubako yubatse. Ni inyubako nziza.
naho hari ofisi nini yisanzuye. Uku niko bimeze. Mwibutse ko ahantu ushobora gucana amatara uko urumuri rwawe ubyumva. Aha niko izi dushe na toilette zubatse. Bakuri bya bintu bisanga muri salo gusa. Aha niko hameze. Dore n'indi ofisi nayo nkubitse ko ifite bariko. Dusubiye inyuma gatoya hari undi muryango nanone ushobora kunyuramo. Hari indi ofisi hano ushobora kunyuramo naho. Aha harafunze mu rwego rwo kwirinda amashahi. Ubu ni uko iyi nzu imeze. Tukwibutse ko iyi nzu iri ahantu heza ku buryo utasanga ahandi. Reka tumanuke nkwereke uburyo iyi nzu imeze inyuma. Hari abantu benshi cyane bajya bifuza aho bakira ofisi bakahabura. Hakaba n'abandi bifuza kuba bagera ahantu heza bakifuza uburyo bagera ahantu heza bakabubura. Ubu nibwo buryo bwonyine uba ufite bwo kureba inzu wiyicariye mu rugo utavuye aho uri, ukicara ugakodesha inzu utavuye mu rugo iwawe. Hari abantu benshi cyane birirwa bashakisha inzu bakareba uburyo bakodesha inzu bakabubura, ariko uyu mwanya ndimo kukwereka uburyo iyi nzu imeze. Iyi ni inzu nziza utasanga ahandi. Tuvuye mu imbere, ubu ngiye kukwereka inyuma yaho. Iyi nzu iri ahantu heza, iri ku muhanda mwiza. Bakuri bya bindi uba usanga inzu ziri ahantu ku buryo wibaza ngo ese aha kuki nahaba. Bakunzi ba Magic Star Rwanda, nk'uko dusanzwe tubabwira, dufite byinshi cyane byo kubabwira uburyo inzu yubatse ku buryo utasanga ahandi. Niyo mpamvu tuba tubanyuriye mu ncamake tubereka uburyo uyu muturirwa uba wubatse ku buryo wawukodesha ukabona ko hari inzu ukodesheje. Bakuri bya bindi bagukodesha inzu ukibaza impamvu wayikodesheje. Iyi ni inzu nziza. Ni inzu nziza ku buryo utasanga ahandi. Ibi biti bishobora kuzana amahuhwezi cyangwa se bikazana bifite ubwayo buryo bwibikamo imvura ku buryo izuba cyangwa imvura nyinshi ishobora kugwa ntibyangirike. Dore ni gutya inzu imeze. Iyi ni inzu nziza ku buryo utasanga ahandi. Ushobora kwibaza uburyo iyi nzu yafashwemo. Ihora ari nshyashya. Ni inzu nshya. Ni inzu imeze neza. Bakunzi ba Magic Star Rwanda, nk'uko dusanzwe tubagezaho ibyiza byinshi mukunda muri benshi, mukomeze mugire amahoro n'amahirwe. Ushaka kuduhamagara wahamagara kuri 0787 10 666 98, ukaduhamagara tuguha amakuru y'iyi nzu. Mukomeze mugire ibihe byiza.